инак сар мекунем ба пахши мустақим. Рости гап хеле вақт шуд дар пахши мустақим ман набудам ва ман аз ютуб канали устод Иззат Амон мебаромадам. имрӯз бошад аз ютуб канали худ баромада истодам. айни ҳол ман мехостам якчанд суолҳое ки дар зери чӣ монда буданд, дар зери коммент навистагӣ буданд, ман он суолҳоро мехоҳам камубеш тавсия диҳам ё ки гуфта гузарам ки чӣ гап, чӣ кор кард бояд. якчанд суол навиштаанд. Умедҷон Рустамов, ҳозир ман пахши мустақим мекунем. пас аз он суолҳое ки ман ҷавоб медиҳам, ман рақамҳои телефон хомӯш карда шудааст ва ба суолҳои шумо насиб бошад бо тариқи зангҳои телефонӣ ҷавоб хоҳам дод. ҳозир телефонро гирон кардам. Умедҷон Рустамов навистаанд ки бародар Бахтовар, ман 3 сол запрет ҳастам. Ман бо оила, фарзандонам мактаб мехонам. Чӣ кор кунам? Намедонам чӣ маслиҳат медодед. Бародари азиз, агар шумо 3 сол запрет дошта бошед, барои запретро кушодан бояд ки шумо ягон асоси кушодан дошта бошед. Асос мешавад ки мисол запрета бар дурӯғ мондагӣ ҳастанд. Асос мешавад ки запретро яке ба номи дигар кас бояд мемонданд, ба номи шумо мондагӣ бошанд. Инро мисол атминит карда мешавад, ё ки падару модари шаҳрвандидор ё ки зану фарзанди шаҳрвандидор дошта бошед. Агар шумо метавонед ки запрети худро кушоед ва инҳо асос шуда метавонанд ки запрети шуморо кушоянд. Xчо салому алайкум, чанд сум расход мешавад дар права гирифтан? Бародари азиз, барои права гирифтан ҳамагӣ 2000 госпошлина меспуред, як медсправка меспуред. Медсправка аз 800 сум сар мешавад то 5-6 ҳазора. Ман худам ба 800 сум гирифтагӣ будам медсправкаро. медсправка мегиред, баъд дута паспортатон перевод мешавад ва ҳамон ҳуҷҷати ронандагитон, яъне ҳамон правоатон перевод мешавад. ҳамон қадар расход меравад, шояд ки максимум ягон 10 000 равад, тамом халос. ман фақат праваи б-ро дар назар дорам. 2000 госпошлина, 2000 госпошлина, дута тарҷумаи паспорту права ва ҳамон медсправка пулакӣ мешавад. бародарони азиз, аллакай зангҳо сар шуда, ман ҳозир нав телефона гирон кардам. ман намедонам ҳозир аз зангҳо муроҷиат агар сар кунам ё ки ба суолҳое ки шумо зери навори ман навиштагӣ будед сар кунам ҷавобдиҳиро. ба ҳар ҳол ҳозир зери навор савол нест, мисол 5-10 та савол бошад. ҳама гуфтагӣ чандин нафарҳо гуфтанд ки мисол чанд қа расход мешавад гуфта. ҳамин расход максимум 10 000 мешавад. ягон ҷои мушкилӣ надорад. шумо метавонед ки худатон равед, худатон ҳамаашро гузаред. ягон мушкилӣ эҷод намешавад барои гирифтани правои русӣ, албатта барои иваз карданаш. имрон дар ин ҷо нестанд ки акишурат 30 000 ба иваз мекунам гуфтам. ман намедонам акишурат чӣ гуфтагӣ ҳастанд, чӣ гуфтагӣ нестанд. ба ҳар ҳол 30 000 камтар бисёр аст. чортут сити будааст. нависанд ки паспорти RFI праваи тоҷикӣ дар куҷо алиш мекунем? Дар ҷое ки шумо регистратсия доред, он ҷо меравед, иваз мекунед праваи худро. хайр, бародарон, ба ҳар ҳол ба зангҳо ҷавоб медиҳам. бо диққат гӯш кунед чӣ саволҳо мешавад. фақат провокатсионӣ саволҳо нашаванд. алло, лабай. ва алайкум ассалом. мақсад регистратсия то ҳамиш биёми сентябр яка мақсад патенти мо мумкин октябр дар тайёр шавад. срочи мешавад ка мақсад мо метавонем ки бирем амира бигирем мутахароба. ягон мушкиле нест дар ин ҷо. шумо метавонед ки равед гиред ва пас аз оне ки шумо тамом мешавад регистратсияи шумо, бо 90 рӯзи дига вай действиет мекунад. метавонем патент наберем бигирем ба он срочи. бале.
خدا کنون الله نگهتون داره. خداحافظ برادر عزیز، زنگ زدید. بله. бародарон, хубтараш суолҳоро шумо дар ин ҷо нанависед, дар экран мебурояду гум мешавад. Занг занед, хубтар аст. лабай. Салом алейкум, акай Бахтова. Ва алейкум ассалом. Акай, мо депортация кардага 2 солшум мега, я одам яки 30,000 метри мега, байни 3 рӯза мекушонаш. Ҳамин рост боша? Ин дуруғ аст бародарин. Шумо мехоҳед просто аз шумо пул гирад, халос. Мега компютер удалит мекунем. Не, дуруғ мегӯяд. вай компютер дар интернет кафе набошад ки гирӣ удалит кунӣ. Вай барои удалит кардан 1 миллиона ҳам хеле корҳо кардаги буданд ки каме маблағ мегирифтанд, аз компютер мебароварданд ва анде гузашт бо ҳамон чизое ки доштанд бо аз нав дароварданд. Бо маҳкам мешавад? Бо маҳкам карда буданд. Аку ин одамое ки ба шумо гуфтам инро намедонам ин бо чӣ ҳилаи дигар мекунанд, пеш 1 миллиона ҳам хеле шуда буд. Майли бародарҷон, майли, худоҳафиз. бори дигар мегӯям бародарон, вақте ки занг занед, фақат дар ин ҷо нависта истодаед бародарон, ман хеле ҳам хонда наметавонам, зеро ки дар як штатив мондагӣ ҳастам. ҳозир ҳастам, агар экран хеле ҷумидан мегирад ва худи шумо мисол хеле як нотинч худатона ҳис мекунед ва тамошокунӣ намебиёяд. рафиқ лазеров гуфтаанд ки ман офиси шумо рафтагӣ будам, он ҷо шуморо гуфтанд ки нестед ва шуморо чӣ хеле дарёфт кунам. ҳамин рақамҳо ҳамин ҷо ҳастанд бародарон. ман иншаалло кӯшиш мекунам ки ҳар рӯзи душанбе пахши мустақим кунам ва ба суолҳои шумо ҷавоб диҳам. офис дафтари мо айни ҳол маҳкам кардам, ман худам маҳкам кардам ва худо насиб карда бошад як дафтари нав дар маркази шаҳр хоҳам кушод. он чизе ки дар радио озодӣ гуфт, он асос надорад. гуфтанд ки мо пул надорем, фалон бесмадон, барои он қадар маҳкам кардем, ин асос надорад. алло. ва алейкум ассалом. гап занед бародар. бародар, бале, омада истодааст. дар пахши мустақим мо кати шумо қарор дорем. метавонед ки суоли худро пешниҳод кунед ва ба суоли худ ҷавоб бигиред. беҳтарин ака. хуб, ман патент супоридам. вақте патент супоридам, вақте тайёр шуданаш рафтам, гуфтанд ки дани базада регистратсия нест. регистратсия нест гуфтанд, овардам. ҳама одаме ки ман дар регистратсия кардаги буд, харид ман 3 ҳафта давон гирифт. ман гуфтам дани базада мо нест, мада патент надода истан, маса дани базада нест. ҳамун инсон 3 ҳафта зиёд мана давон, хай хулоса дани базада мон ва гуфти худаш рафтам. мара гуфтанд ки ана ННН биёр. ки ман буд шуд, мақсад регистратсиям буд шуд. ман дига нарафтам ба сари патент, ННН ам нагирифтам. ҳамира ягон илоҷ дорад ё ки не? инн гирифтанаш мушкил нест бародар. шумо меравед инн заявление менависед, заявлениятон кати инн медиҳанд, меред мегиред, ягон мушкили дига нест дар ин ҷо. акай бахтовар бахш, мумкин шумо маро нафҳамдед, ҳамин регистратсия ман буд шудаги аст, рӯш гузашта. ҳеҷ гап надорад. регистратсияи шумо дар муддат то дар муддати ҳамин указ тамом шудагӣ бошад, агар ва тамдид мешавад, яъне продлит карда мешавад, ё ки дига гапи русикати гӯям, агар действует ещё 90 суток после окончания. ман амира метавонам бо дига ҷода регистратсия продлит карда бахтирам? Не, ҳозир шумо аввал равед патенти худро гиред, баъд дига ҷо равед продлит кунед ё алиш кунед. патента ма бахти инин гирам, патент гирифта метавонам? бале. барои ки гизета 18 20 рӯз зуд гузашт. ман медонам, фаҳмидам. ягон саволи дига бошад теҳ бародар, ман чанд бор як каса куштам, бардорам. саломат боша, худо нигаҳбон. майли, худо. алло. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ака, ҷави савол доштам. хоб.
فقط دادن من یک 4 ماه پیش تا رفت ویزاش مخصوص کردم سطحی PP8 سطح 26 خب به رجیستراسیا گشتگی بود است زیاده از 30 روز نفهمیدم به رجیستراسیا گشتگی بود است زیاده از 30 روز اگه پدر مادر من گراجانی رفتن و درستن همه یکم ایلوتی واردن داره البته میتوانید که شما به سود مراجعت کنید شما اول به خود همون главное управление по региону مراجعت میکنید پس از اون اگر آنها نکشایند شما میتوانید که به سود مراجعت کنید شانس دارید به هر حال سود شخص چند میره 12 میره سود خیلی تقریبا از 3 ماه گوییم تا 1 سال رفتنش ممکن است محضر آمد اصلا باشه الو السلام علیکم و علیکم السلام نه شکر خدا نه شکر خدا من چرا پرسیدم درباره رجیستراسیا خب دادارم یا ماشین اومدگی شاید خونه خب رجیستراسیا تمام یا گذاشت توضیح رجیستراسیا گشته چی دارم регистрацияш омад 1 моҳ шуд берегистратсия гашт ё омаду регистратсия карду регистратсияш тамом шуд 1 моҳ пеш не вообще омадагиша якум боро я мошин омадагиша регистрасияш карда натонистем посредников ана мешавад ина мешавад ҳа ягон посредники хуб ёбед дигар пеш назди дигар посредник равед шояд ки карда тамонад не ки хе ахмақ кардем шаҳрвандони тоҷикистон бояд дар муддати 15 рӯз худашонро ба қайд гузоранд фақат шаҳрвандони тоҷикистон 15 рӯз агар ҳозир дастгир кунанд агар бечуни чаро суди поёнӣ метавонад ки депортатсия кунад ва проблема зиёд шуда рафтан мегирад минимум мегиранд штраф мекунанд минимум мегиранд 5000 штраф мекунанд аз 2000 то 5000 лабай не агар кунед туғрӣ кунед агар ягон проблема намешавад майли худоҳафиз алло ва алайкум ассалом бале хоб агар дар ҳамун худи регион ҷоша иваз кунед агар ягон гапе намешавад ҳамун регионе ки ҳамун шаҳре ки шумо зиндагӣ доред алло ва алайкум ассалом фиктивный брак вид на жительство гирифтагиам хоб овода Тоҷикистон делан шудагианд барои чӣ шумо чӣ фикр метед ба хотири ҳами чӣ гӯем ҳами 37 қисми чиз барандози ҳукумат ман бародар намедонам ҳатто ба шумо чӣ ҷавоб диҳам зеро ки ба худи ман 307 дела дорам як гапо як чизо ки дар он ҷо мисол домани ман ҳатто наздикӣ накардааст лекин дар русия бошад дар роз агар диҳанд агар метавонанд ки шуморо дастгир кунанд ба ҳар ҳол ҳамаро бурда наметавонанд бисёр одамо ҳастанд ки дар роз буданду дар ин ҷо шумоҳо 6 моҳ меистанд максимум 8 моҳ меистанд бо прокурор хадатаи садр мекунанд сар медиҳад не ки агар чунин мешавад агар успед кунед то роз додану то шумо як бароварданашон гражданство кунед хубтар мешуд не мақсад ман хостам фаҳмам ки ман метавонам агар ҳуҷҷатом барои паспорт гирифтан пешниҳод кунам пешниҳод кунед метавонед дар он ҳолате ки шумо дар розиск набошед агар шумо дар розиск диҳанд ҳамун 5 солаи дар дасти худ будагиам мегиранд чӣ мекунанд аннулировать мекунанд не агар ман пешниҳод кунам чунки ман дар тоҷикистон оила дорам фарзанд дорам дар ин ҷо ҳама хел бо мо ҳоҷатое ки
قلبکی گویم گرفته چکردگی هم او که اوله ندارم و دیگه چیز همینا زفروس میتین تاجیکستان یا که نه وقتی حجت شکوری پاسپورت برادر عزیز اون چیزی که شما گرفتید علاقه جواب دهندهش این خودی زکس می باشد شما قانونی فکر میکنم که در اینجا زکس کردگی هستید دیگه این سوال نمی شود خب سلامت باشه خداحافظ الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خوبه برای خوبه. شکر خدا. سلامت باشین. وقتی ما همیشه 6 سپتامبر امریکا سنو بوچ نگیره. خب. چند کسانی پس ویستم میگه که اوس فقط توقف کرد. یک از اینا میگه میگراسیون که فهمشه که ما نکلی سامرا. نه برادر عزیز ببینید پس از اونی که شما تمام میشد 90 روز دیگه وای کار میکند طبق فرمان پرزیدنت روسیه 364 در این باره رزیستنین خودی MVD هست یعنی همون فهماندهی MVD هست خودی کلون FMS گویم حوز FMS نیست البته OVM است خودی کلون FMS برآمده گفته بود که همخیلی یعنی فهماندهی کردگی بود شما گنرال کازاکووا زنه در یوتیوب میبراید کوتاه 4 دقیقه باشد همخیلی گفته گذشتگی است یکی یگان پرابلم شد شما همون گنرال کازاکووا میتونید که با تمام همون پلیسایی که شما با شما مثلا پریتنزیا میکنن نشان دهید مثلا ما پته نداشتم ما برای اساس شخصون بود شد باز من میکردم اسپید نکردم امیر یگان چوره دیگه شو باز ببینید که برادر من باوری دارم که در آینده دراز کرده می شود در آینده همین خودش دراز کرده می شود همین فرمان شاید 3 ماه شاید که 6 ماه دیگه دراز کرده شود دراز کرده که شد شما میرید با یک رجیستراسیون دیگه میتوانید کنید و پاتنت سپرید مثال ما رقم نمیتونم آزمونم ماسا بگردیم نباید که غم تیم من گفته ایستادم که 10 داد میکنن 90 روز دیگه سلامت باشه ما وقت شما نگیرم مال برادر خداحافظ امان خدا باشه برادران алакай 11 та пропущени шуд вақте ки гап мезанам як кас гап мезанад телефона ки куштам баъд телефон кунед аз мобайн камтар памиқ шудан мегирад ба фикрам ки нодуруст аст алло лабай ва алайкум ассалом алҳамдулиллоҳ чиро пурсидани будам дар бораи чӣ ёрдам дода метавонед шумо дар бораи чӣ дар як ҷо кор кардем ки датмонка ягон ҳуҷҷат доред ҳуҷҷат дар бораи ҳамун интернет профилро гирифта будем кора хоб рафтем гаража гуфт шкатулка кинем ту дастам шкатулкаша ҳамаша кардем не ягон чӣ надорем байни шумо мисол ҳамҷа камера кардед шкатул кардед аввалаша кардед охираша кардед ҳамхеле коро кардед оша сёмкаша дорам сёмкаша доред ки худи ҳамун соҳиби кор диҳандаи аз сёмкаша доред ному фамилияш ки дар куҷо зиндагӣ мекунад доруму худша надорам ки ҳамунҷо камера дорад здания камера дорам ки ман сёмкасадагӣ нестам агар здания камера дошта бошад агар шумо метавонед ки аз камера ҳамун корҳои кардагиатона гиред ҳамун местни овд равед жалоб нависед местни чӣ местни ҳамун дар куҷое ки кор кардед ҳамунҷа ҳамун овд параёну равед жалоб нависед жалоб кардани будем мо милиса фариёд кардем милиса худмона бурд документҳои мо московский буд железнодорожный набуд станция железнодорожный ҳамун двухэтажный гараж буд худмона бурд гуфт ҷариматон мекунем ҳақ надорем ки мақсад документи москва қатиҷа малаш ҳақ надоред ки документ катӣ кунед мисол расматривать надо по существу мегӯям чизе ки ҳаст дар бораи ҳамин бояд ки гап шавад шумо агар ҳамун худи одаме ки шумо як кор фармуду ҳамхеле корҳо кард агар баъзаша дошта бошед агар шумо ҳамун баъзаша мисол фамилия ими отчество куҷо ба регистратсия шудагӣ шумо метавонед ки гиред биёед мисол як иск нависем ба вай ба суд иск нависем ӯ суд намепурсад ки ту адреси хона то дари хонаша медонам очаша адресоша медонам хонаш рафтам дарша ҳои накард телефон номерушаам дорам чӣ мегӯяд мақсадаш чӣ аст мақсадаш чӣ аст мақсадаш
شما سیوم برکت بودن که ما را کیدت کرد پیش ما دو دام کیدت آخه شما یک دگاور میکردید اقلا یک دگاور میداشتید نفهمیدیم ما آخه شما در مسکو هستید نفهمید که چیکار کردن در کار درست میکنیم پروستا چه کشید کارش خیلی میتویدگی بود خیلی برادر بینید یک توصیه میدیم یک یا میخوابید راسپیسکش میگیرید یا معلوماتش در بروش میگیرید میبینید سود مراجعت میکنید معلومات شد آیوی همون کامیرا گرفتن در کنم معلوماتش نه معلومات کی فلان بسمدان کی بودنی همون او را فهمیدن در کار او را فهمیدن نتونستیم نه همون لجوی چیزش فوقدگی مانا مقصد در نومی و چش گراج افا بشیدگی های محل آخه همونش خودی همون خودش کرد معلومات درباره خودش ایوان دوراکوف такого-то года рождения зарегистрирован вот такой همینش در کردم محل خب الو الو لابای السلام علیکم و علیکم السلام акай бахтовар як савол доштам шумода чанд бор занг задам телефондум пуштагӣ буд خب мо ами граждани россияем оилавӣ ҳама каса дар твер зиндагӣ мекунем در твер дар твер зиндагӣ мекунем ҳами бачама зан додани шидем ай тоҷикистон ҷиянам келин ёфт ва мора ҳамсояш ҳамун гуфт ки одамои нағзам баъд чӣ кардем иҷа аташ дар москва дар метро шонкост ки дар як гостиница охрана кор мекунад документ вообще набурад депортчилагиам хаби документ кор мекунад ана бачаи ҳамун мардак я бо депортчилагиай рафта паспортча алиш карда ба фамилия бобош бо гашта омадагӣ яъни пеша ид шидани коро мо рафтем амҷо асаколи гап задем ҳай вазъияташонам тарям тари бе документам хелием баъд духтара каринга ма додам уҷа баъзм бозӣ кардан музикиш кардан ами мардума файрод кардан ном додану аруса очаш гирифт овард телефонора кышт ҳама телефон связо ҳама мурд як сутка гузашт задем телефон мекунем баъд аташ мебардорам мега ки кор намешавад духтар мега ки ман намегирам шумора мегӯем پلورا میگیم چلی بگیریم پلورا این قضیه همین که اگر مثال شما با شاهدی پول داده باشه در تاجیکستان دادگی هستید فقط اون کسی که دادگی هست همون میتواند که با پلیس مراجعت کند یا که با سود مراجعت کند در جای زیست همون دختر و پول رو طلب کند این خیلی پولی که ما دختر ایجا بلیت گرفتیم چی داریم امو تلفن قطعی گفتگیم قطعی بلیت الکترونی قطعی ایسوری کارت خدمت گفتیم با چی فامیلی همون دختر پاسپورتی دختر قطعی ویم از همونجا ویش هم از همون از اینجا نه از همونجا خودش طلب کنید میشه ممکن که گرفته دیهم تاجیکستان فقط ایجا نمیتونید اینجا چی گفته میکنید از اینجا داجه ممکن که عریضه شما رو قبول نکند اینجا شاید که عریضه شما رو قبول نکند برای همین قدر همه کار از تاجیکستان اکنون میکنه در اینجا نمیشه یکون کار کردم نه در اینجا چی کار کردم میتونید من پولیس شما نزدی من میبوید من میگم که نخر بود تمام و یک کفته من از اینجا کفتنی و دختره که نمیرم تاجیکستان اومدگی هم و همین جهان میترو شوکوز کدم نمیک شود بفوید ویم گفتم میتوند که من تو را مجبور نکردم خودت گرفتی добровольном порядке و اینا доказать کردن در کار که این فریب داد گفته الو لابای حاضی همی заявление اگر بریم بنویسونیم یگان کارمون پیش نمیبرم خیر نمیسونید از کار در خود اینجا باشد دختر گوید که از کارنشی یک پوف این خیلی گفتی روسا این بیتابوخ حساب میواد نمیتونم اکنون کارتون رو پیش میبرن یا نه اکثریت وقت 99% این کار هیچ کس پیش نمیبرد ماشین نمیشود که برای ما را این تفریب کردم و بیتمو خریدیم تا اومد به همی گرد خیلی ما میفهمم نویسید خیلی نویسید از یک دو شاهد کتی برید نویسید
як бор зангаш занан канӣ чӣ кор мешавад? Қазияш чӣ мешавад? адресот ҳамаша дорем куҷода миту рафтем шиштем ам хонашон ҳама чизош ҳастем. вай апат гап адресҳои доштани шумо ба не. Шумо як бор ба ОВД муроҷиат кунед, шумо фаҳмед ки духтарак дар куҷо зиндагӣ мекунад, ОВД ҳамҷоз муроҷиат кунед ки ҳамин духтар гуфт ки келини ман мешавад, бо роҳи фиреб билет гирифт, аз ман пули билет гирифт, ман ба ин билет харидам, имрӯз омаду келини ман нашуду пуламро ҳам намедиҳад. шоҳидо кутера ҷа фақат тарақи иҷа ихели деапа ё базорӣ ё базурӣ. Базорӣ нашуд, базурӣ ҳам пулис муроҷиат мекунед. иҷа ихели да апаҷон бачаш депортай, момаш депортай фоида надорад. гап дар сари пули ҳамун духтар рафта истодааст, шумо билет гирифтед, тамом. хай гапоша забз кунед равед, пулис баред муроҷиат кунед, ҳамхели як бор хапанша як бор занг бизана уже мавзӯъ дигар мешавад. фаҳмидам, пулис муроҷиат кунед дар ҷои зисти ҳамон духтар, тамом. майли апаҷон 10 бор занг задан омадам. майли, худоҳофиз. алло. салом алейкум. ва алейкум ассалом. шамол аст, ягон паноҳӣ дароед гап занед. шамол аст бародар. имрон окидат карда, чӣ кор кунем? гап омада истодасу он қадар хуб нест. малаш. алло. ва алейкум ассалом. бародар салом доду дигар буромад аз чӣ? хай ҳозир ҳам хеле аст, ҳозир бисёрии ҷо мардум рафта наметавонанд ё ягон статьяи 307 аксарият доранд, невеста на заказ гуфти гапо, ягон мераванд заказ мекунанд ё ки хоскорӣ мераванд ҳамун хонаи домод, келин, то есть келин мераванд, келина мегиранд мебиёянд. ин хеле ин чандин бор чандин маротиба шуд, ягон ҷои таассуб нест, дигар ин як гуфти рӯсо в порядки вишеи шуда истодааст. алло. салом алейкум. ва алейкум ассалом. бале. хоб савол доштам ака. бошад. бародарам паспорт кадаги 5 солаша гирифтаги дар дигар шаҳрай тарафҳои Москва биёя да иҷа да қайд мона дахша да регистратсия куна. хоб ма да иҷа метавонам ки ай мақсад ай номи ҳавай хидман паспорт ма мақсад спорунда кунем. Не, шумо просто указать карда метавонед ки мой близкий родственник, родной брат является гражданином Российской Федерации. Аз хафои бародар, хоҳар, апа, додар ино хеши наздик мутобиқи қонунгузорӣ барои гирифтани шаҳрвандӣ ҳисоб намеёбанд. мақсад ма хона харам дар номи худам кама дар хонаи худам прописка кунам, ишам ёрдам намекунад. Мумкин Московская область гузарад. Не, мақсад Москва худаш не Московская область. Московская область мумкин ки гузарад. барои чӣ ки ман анкетаи Московская область дидам, камтарак фарқ мекунад аз ин анкетае ки дар Русия дар Москва мекунед. унҷа квота метавона ки дар ҳамин Московская область биёя, мақсад Тула ёки ҳамин ҷоҳо биёя, иҷа дар регистратсия куна хча мақсад паспорти сирх спорида метавона да иҷа. Паспорт ҳамун вид на жительство кадом асос кати гирифтагӣ буд? Квота кати гирифтагӣ бошад, дар куҷое ки хоҳад метавонад ки носители русского языка экзамен спораду гузарад, фарқ надорад, фақат дар ҷои регистратсияш. мақсад ози Тула да биёя регистратсия кунахча
гражданство сурх, паспорт сурх споридам дорам. шумо гапа нафаҳмде. Фарқ надорад. Шумо асос дар кор барои гирифтани шаҳрвандӣ ҳамун гражданство гирифтанаш асос лозим аст. Асос мешавад мисол переселение кати, асос мешавад мисол носители русского языка. Ҳамки бисёри одамон носители русского языка месупуранд. Мисол дар Тула ҳастанд, 5 сола доранд, Москва мебиёянд, прописка мемонанд дар Москва ва муроҷиат мекунанд, очират мегиранд, меран экзамен месупуранд ва экзаменам нест, як гуфтугӯ бо шумо карда мегузаранд. Агар гузаштед мегузаред, нагузаштед ягон критерияи аниқ надорад вай, ки мисол фалон чиза бояд ки донед. аз тамоми дунё метавонад, фарқ надорад, аз куҷое ки бошад омода мегардад, тамоми гӯшаи канори Русия метавонад. Майли, худоҳофиз. алло, каналҳои исломӣ ина бардоштам куштӣ. алло, алло, салому алейкум, я бордига мезворам, овоза хуб шуд. майли, тез гап занед ки телефон мемурад просто. барбар ман ҳамун ролик шумо дидам, нашуд ҳамун права. хоб, ман ҳамеша хостам фаҳмидам ки чанд сум маблағ дар кор мешавад бароям ивад кардан. дар аввал гуфтам ман бародарҷон, ҳудуди мисол 5000 то максимум 10000 шояд ки маблағ равад. он қадар маблағи зиёд намешавад. шумо ҳамун теория месупуред, дига ҳама дарҳо бароятон кушода мешавад. фақат теория спурдан дар кор тамом, хондан дар кор нест. Не, права дошта бошед, хондан лозим не, барои чӣ ки аз хонед агар шумо аз нол права мегиред ва стаж надорад. права дорам, праваи тоҷикия. ана баъд як савол дига, регистратсия ки ман дорам, дар онҷо ман зиндагонӣ наметавонам, дар дигар ҷо зиндагӣ мекунам. фақат ҳамҷои регистратсия рафта кардан дар кор меёбад, дигар ҷо мешавад не. ҳамун регистратсия Москва бошад, мисол Москва меред, ягон экзаменационный центр меред. Москва, лекин дар дигар квартира ман зиндагӣ мекунам. экзаменационный центр меред ва хеле квартираша ҳеҷ кас аз шумо намепурсад. Просто регистратсия ҳаст тамом. Пеши квартира бояд ҳамхели чи аст? Ҳамхели мактаби мактаб лозим не бародар, мактаб лозим не да шумо. шумо ба гаи лозим аст. ГИБДД. бале. Майли, худоҳофиз. алло, салому алейкум. ва алейкум ассалом. пеш як аздан зад барои гуфт дар хона гирам, агар паспорт карда метавонам дар Москва, ба гуфти шумо мумкин нашавад дар Оренбургский област, дар шаҳри Орск. як сол пеш як برادر من خانه خریدم اینجا، пропискаш ҳамунҷо основание ҳамун хона кати дар гражданство според ҳозир виднажа телесо дорад. ва Оренбург мисол аҳолиаш бисёр кам шуда истодааст ва дар он ҷо мисол основание хона кати не шояд ки основание переселение кати гирифта бошад. Нет, то они основание чикти гирифт, хона харид, собственный хона дар номаш кард, рафт документош сдават кард ба РВП сдават кард. В течение 6 моҳ гашт, 4 моҳ гашт, ва рафт вид сдават кард. Ҳозир бояд в течение чанд супат бояд паспорт сдават кард. Иша намедонам. бародари азиз, шумо гуфта истодаед РВП ВНЖ ин шаҳрвандӣ нест. РВП-ю ВНЖ шаҳрвандӣ нестин. шумо на основании хона хеле карда мешавад ки РВП супоред. шумо мисол ин навгониро аввали сол буд ё соли гузашта охири сол буд, моҳи декабр буд, худо дурӯғу накунад, карда буданд одамое ки мисол чӣ мекунанд, одамое ки мехоҳанд ки квота гиранд, квота ба РВП гиранд, хона дошта бошанд. гуфтам хеле як да сайти МВД баромадагӣ буд. Не, на основании хона ягон қонун нест ки мисол ё рафта чӣ гиранд. шумо РВП-ю ВНЖ ина кати РВП дига, ВНЖ дига, гражданство дига. шумо ҳозир гуфтед ки хона гирифт, гражданство кард. ин асос надорад ин гап. Не, ман худам як 7 моҳ пеш гирифтам основании
زاکس من اولی دارم گرفتم پاسپورت گرفتم وای وقتی که رفت دعوت میکنم در ایرویتی دکمنتوی برای پرنیمت نکردم دعوت میکنم در ایرویتی او قبول نکردم بعد کوت دولی نیسپورید زمینی نیست مالی برادرجان مالی وقتی صحبت بسیار میشود من همون چیزی که گفتم از روی قانون گپ زده ایستادم همین بچه‌ها زنگ زده ایستاده اون 10 مرتبه زنگ زده بردارم مالی الو السلام علیکم و علیکم السلام همون کانال های اسلامی شمایید خوبه برادر شکر برادر سوال داشته باشه گپ زنید همین کانال های اسلامی کی هست همون کانال های اسلامی نمره آخرش نوشتم و از من بردارم در نمره تیا برادر مو پاتن مو مسکو نکن خمون در پاد زندگی میکنه میتونه رجیستراسیون پاد مسکو کنه یگان عجیبی ندارد شما مسکو زندگی میکنید یا که پاد مسکو کار میکنید ایلی نبرو ایلی برعکس یگان مشکلی ندارد فهمیدم شما اینا بینید این پراتیورечие گفته روسو نیست شما میرید خوب میکنید در مسکوسکای область کار میبید هر روز مسکو جوی خوبتون رجیستراسیا با قید جوی با قیدگیری رجیستراسیاتون نشون میدید که من در اینجا زندگی میکنم وقتی که در جوی کار شما را دستگیر میکنن یا که میگویم پرویرکا میشود شما پاتنت نشون میدید یگان ضدیت ندارد این گپ خداحافظ الو لابای سلام علیکم اکبر بختیوار و علیکم السلام یا قبول داشته میگم ما همی استودنتم در یا مگازین کاسیر کار میکنم دگاور قطعی 60,000 اویلگ ما گرفته نتونستم کجا مراجعت کنم دگاوری چی خیلی داره شما دگاوری که من همی کمپانی همی در کار کردم پیچت دگاور که نم قسم اویلگ کار میکنم یا مو گرفتم اینا دیمو اویلگ نگرفتم و دگاوری که به شما دادگی است دگاوری فالشیوی است برای که شما استودنت باشید و گراجدانین تاجیکستان باشید که شما دگاور کردن نمیشود تا патент نداشته باشید یا разрешение на работу для студентов نداشته باشید разрешение на работу для студентов کجا بگیریم این همون направление که دانشگاه شما направление میتید با اختصاص خودتون میتونید که رفته разрешение на работу گیرید یا که تا 3 سپتامبر عین زمان شما میتونید که با پاتنت سپرید هم خونید هم کار کنید اون چیزی که شما یکیدت کرد فرق ندارد در کجا زندگی میکنید برادر گوش کنید سوما گرفتن نمیتونیم سوما مثال سوما آدمی که کتی شما همونجا کار موندگی است فهمیده سومی که کار موندگی است شما پروکراتورا مراجعت کنید هم خیلی آدم اونا کار موندن تا نه پول میتن نه هیچی دگاور بستن گفتن که مثال همش قانونی است پروکراتورا میتواند که چیکار کند با آنها حداقل مینیمم 400,000 روبل آنها را جریمه بسته میتواند مینیمم در همین پروکراتورا که من در جای رجیستراسیا من میجویدم پروکراتورا که رایونی که کار کردم اونجا رایونی که کار کردید او باشد از 400,000 سر می شود اگر ای پی باشد اگر از 200,000 جریمه سر می شود значит договор фальшивый همش فالشی بسیار خوب میشد در دست هم پروکرور میبرد الو الو گپ زنه سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله که بختیوار همین چپرتم همین من زید نجید دارم اصلا دارم پدرم درشتین است فامیلیا من یک پاسپورت داره توی فامیلیا من چیه اوای فامیلیا پدرم اکتیه شما میتونید که از شما باید که نام و فامیلیای خودتون رو عوض کنید در اینجا خطاگی شد افتاد اول سپراوکا میبرید از خود تاجیکستان و همه حجتهایتون رو در تاجیکستان عوض میکنید وقتی که عوض کردید میبیایید در اینجا میسپرید از نو وید نجیتیس وقتی که شما سپراوکا میتونید که هم خیلی این هر دوش یک آدم است گفته از تاجیکستان و
ҳамаи ҳуҷҷатҳоятонро бояд ки иваз кунед, мебиёед, баъд вид на жительствено ҷош ба алиш мекунанд, медиҳанд, шумо мегиред, ба якбора на основании ҳадса гражданство месупоред. Бояд саволи дигар, мана ман фарзандам шаршаледия метавонам на основании ман метавонам ки мисол документшо супорам вид на жительство дар ягон фарзандатона? бале. Ба ягон мушкилӣ қабул метавонам. Оилама дар пастин наметавонам? Не, оилатона наметавонед, фарзандатона метавонед, падаратона, падару модар, фарзанд. Мисол падарам фамилияша Алишна, ранги фамилияи ман метавонам муштаҳилам? фамилияи шумо борин кунад? Бале. ва ба падаратон проблема шуданаш мумкин аст охир. Майли, худоҳафиз. Алло. Алло, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Со'zi akatayın, salomatmi? Shukr akajon. Akajon, hamid patent spordan dar ko'ray, men u familiyam Alish Kadagim. Hamid dani mebromada bo'lsa yoki ne? Отпечаток спордagi bo'lsa agar hatman mebroyad. Man tu bor omadagam va familiya qati yagon bor dokument spordagi netem, отпечаток spordagi netem. Az familiyaи кӯҳна кати? Кӯҳна кати. 2 сол гаштагим бе. دو بود 10 سالی گشتم یگان خیلی دکمه کردگی نیست فقط اتایسه آمده و رگیستر کردی گشتگی 3 ماه تمام یگان جو پروماگی نیستم یگان میلیسا خریدگی بازی شما ایواز کردید آمدید نومتونه یگان مشکلی ندارد این برده سپرده میتونید اگر اتپیچاتک نسپردگی باشه اتپیچاتک نسپرده میتونه اینجا تمام یگان سوال دیگه دارید برادر جان تلفن میموره آزی دیگر هم جواب تیم همین میگم تا چند وقت کار میکنم بعد از 30 ماه اساس ندارد بعد از 30 محکم شدنش به هر حال تا 30 با پاتنت سپرید سپردن ما را خداحافظ الو السلام علیکم و علیکم السلام یک سوال دارم همون میخواستم جوابش اومده بودین در ایرنس گرفتگی من خودم در شهر مسکو قرار دارم در ایرنس گرفتگی بودم در نام جیانم در تاجیکستان بود الان جیانم پیش خودم اومدگی من میتونم که دوباره نتایج رفته با در ایرنس در نام اکام بگیرم که اکام به نزدیکی تاجیکستان میرم در ایرنس برای چی؟ برای سودو کردن در تاجیکستان از سود؟ بله شما هر یک آدم با میتونید که به یگان مامونیت دادن گیرید یکتا در ویرنوس یگان هیچ گفتی ندارد زحمت کنم مالش خوش باشه الو بابا سلام علیکم اکا علیکم السلام کچی پرسیم اما ایرته گرفتم و 8 ماه میشوم قریب 8 ماه میشوم اما یک اختراع 8 ماه که شد میبارید بعد 8 ماه همون داتا ویده چی نیستگی بعد 8 ماه میتونید که بعد اینجا سپورید ای танак ама ҷидуштаги ама бе занак спорда на основании РВП можете подавать на ВНЖ метавонед бале гаме сазор омад худоҳафиз алло алло бай салом алейкум ва алейкум ассалом шур савола сира затед ки пахши мустақим бародар телефон дам намегирад валентина чӣ мешавад ба бохшоб Валентина ҳичи намешавад гирифтанд қапиданшад ҳуҷҷатҳое ки дошт статуси беженса дошт гирифтанд аннулировать кардан барои маълумотҳои бардуруғ доданаш айни замон дар худи аэропорт боздоштгоҳи муваққатии аэропорти шереметоваи шаҳри Москав қарор дорад ва эҳтимол аст ки ӯро ба Узбекистон равон кунанд ё Узбекистон агар ба Узбекистон равон накунанд бояд ҳадди аққал ба Армения равон кунанд ӯ худаш гражданини Узбекистон аст омадагӣ аст аз Узбекистон алло ва алейкум ассалом брат нашода кин خب
ما یگان چی نداریم پاسپورت خود داریم یا ما دیگه اون در بخونه رفتم از رشته ربط اختیم برای محکمه کنم بزرم برادر عزیز شما возвращение на родину кати меред паспорти даруна кати беруна кати фарқ надорад агар асоси маҳкамкунӣ дошта бошанд агар ба қафашон ғалтед маҳкам мекунанд агар регистрация кунем наш фарқ надорад мегӯям ки асос дошта бошанд мегирам маҳкам мекунанд хубтару беҳтараш худатонро ба қайд монед яъне ҳамон регистратсия кунед rahmati kalon aka Xudohafiz. Alo. Va alaykum assalom. امیدوارم مخصوص خوب بتونین. شکر خدا akajon در پخش مستقیم قرار دارد. تیز سوالتون هست که تلفن دم نگرفته شده است. خب akajon مخصوص فهم که ما ایرویت داریم وقتی دل موبیل های میکنیم اشتراک میشد. همه چی میشه دکا؟ دلی موبیل بسیاری وقت штраф شد به خودش میدهد و штраф از خود دلی موبیل گرفته می شود و دلی موبیل زیاد کرده از شما میگیرد. نه اگر دنیای شما روان کند اگر دلی موبیل من قانون دلی موبیل خواندگی نیستم اگر دنیای شما روان کند اگر شدنش به یگان مشکلی ممکن است. اما کجا داره که باختوار میتونم که یه پرایوت پول دانی مولا که خیلی میشه محاس نیست. پیشی گایی روید любой گایی روید ام مروجنی خریده کرده میتید. همین طرف گوید که من نمیدونم که من штраф هم چند تا از چند تا نیست. یه بار بین گوید یکی штраф نخورده باشم میبینم правотон кати тамом. خب الله نگهبانتون. خداحافظ مانی. تمام. لابای. سلام علیکم. و علیکم السلام. چخیر تو سلامتی نه کارو خوب؟ نه زکاجان سروش نمی سوالتون اتید که تلفن نمورد. یک جان آمدگی 17 ساله در نسختی آمده بود. امو 3 ماهش بود می شود او آدمی که در نسختی آوردش و نمی رود. امین روی کردن در کار چخیر روی کنیم به در نسخ می شود روی کردن میتونه رفته. 17 ساله؟ اوه نویبر بعد 18 ساله می شود. خیلی نویبر بعد رود اوخی. اوخه بعدی سیوم با وای با زفرید مفرید نمیزنه؟ نه انشالله زفرید نمیزنه. اگر رفتنی باشه همون کسی که اومدگی هست کتی همون یک تا دیگر رجیستراسیا کند تمام نویبر برود. اگر خواهید که تیستر روان کنید پدر و مادرش باید که یک ساگلایسی دیگر روان کنند باید روان کرده میتواند. خداحافظ. سلام. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. دو تا سوال دارم. تست. یکم سوالش من 4 ماه میشه پاسپورت دولت که دیگه گرفتنسه پلیس نبرون چیکار کردن دکار یکم سوال همین که بینید در یگان جا نمیبروید در جایی که رجیستراسیا شدگی است اگر положительный ответ яъне мисол дода шавад ба шумо гражданса ҳамон ҷо муроҷиат кунед вайҳо ҳар рӯзи панҷшанбе хато накунам информатсияҳошон навшуда мегирад яъне баъзошон абнавид шуда мегирад омада бошуда агар мегӯянд ки омадагӣ аст фалон документҳоя гир биё. по месту жительства рафтан накунед? бале по месту жительства. дуюм савол хоб ман писарчиман мазкур мехонд анҷом курс бидунаш дакор буд бояд хуҷан рафт граница перескат кардам ба як бола хуҷан ба ва вақти омадаш запрет мондам запрет буром ҳамин чиқе кардам дакор ман статья 4 pp 4 статья 26 фд 114 зиёда иностранный гражданин в течение 3 лет если совершает 2 и более административных правонарушений у него закрывается въезд на территорию Российской Федерации в течение 3 лет. 3 сола маҳкам кардагӣ ҳастанд шумо гражданстватон гиред ба ман муроҷиат кунед каму беш даво мекунед. амнистия нашудааст гапошон асос надорад. худи ман ҳамин рӯз дар суд будам суд муроҷиат кардам касоне ки иск додагӣ ҳастанд ҳамон одамое ки мисол ба суд муроҷиат кардагӣ ҳастанд нисбати мвд худи мвд гирифта кушода истодааст. значит ман агар паспортро гирам худо хоҳад мешад паспортатонро мегиред прописки постоянный мемонед баъд даводав кунед мешавад. خوب رحمت خداحافظ.
алло салом алейкум. ва алейкум ассалом Акай мен як чиза пурсам, шумо мея бародар паспорт гирифт гражданство. хоб Ну, гражданин. Onun qavati metriskаш ба чи задагини печати гражданин гуфта задагини ягон айторат. то 18 сола печат мезанам, а 18 сола ки шуд уже печат намезанам. Барои ки як чанд бародаро гирифтагӣ будан, аммо қавати метрискашон задагини не печат намезанам. намезанад ӯ ягон рол бозӣ намекунад, намезанад ва рол бозӣ намекунад. Гражданство гирифт. гражданствоша гирифту ки аммо печат задагӣ нефтам. Фаҳмидам, хеле бисёр аст. Ва ё аки шурата намедонам чӣ ҷавоб додагӣ аст, ман ин кор кати аз бисёр телефоношон чӣ проблема шуд, гап зада нашуд, савол дода нашуда. Нигоҳ кунед ки ва ё вақте ки чунин печатҳоро ман худам бо чашми худ дидагӣ ҳастам, шумо переводи ҳамун метрикатонро додагӣ ҳастед, дар переводи метрикатон печатҳошон ҳаст уже. вақте ки бародарам гражданство паспорт бо хеле бародари азиз, хеле вақт шуд намезанам. Не, просто мегӯяд ки вақте ки паспорт бо супурдам ба ҳамун видножительство гирифтам мегӯяду, ҳамун перевод мераводу чиё ки метриска нагирифтам мегӯяд, да? Метриска нагирифтам мегӯяд. ҳеҷ гап надорад. Вай пас метрикаша вайша мегиранд, албатта. Метрикаша мегиранд, чиаша переводуша мегиранд, бевай намешад. ҳамун вақте ба оригиналаша нагирифтам мегӯяд, да? Оригиналаша намегиранд, оригиналаша лозим намебояд бавайо. вақти паспортро супурдам ба оригиналаша фаҳмидам, оригиналаша намегиранд, копияша мебинанд, як хел вақт заверият мекунанд, агар заверият кардагӣ бошад, заверият ҳам накарда мегиранд. ҳазор омад худоҳофиз. ва алейкум ассалом. Акай вақтовар. Акай вақтовар, бахшиш аки мо як савол доштем. маъляш бошад. ҳамун 3 соши ма патент кардагӣ, мақсад ма ҳар моҳ сари вақт метавам, ҳамин нашоти документ чӣ кунем? Официально кор мекунед? Не, официально кор мекардам, баъд кардам бо ҳар як муроҷиат кунед, ҳар аввали моҳ дар Русия, дар Москва бошад, ҳар аввали моҳ квота дода мешавад. Муроҷиат кунед, шояд ки гузарад. гапни раҳмат акаҷон. Худоҳофиз. алло, ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. Ака, ман савол доштам, шумо мумкин аст? бошад. Тесте саволатед ки телефонам ура. Вай чи ман пага патент рафтанам дар кор. Худам омадагим ба вуҷуд 2 моҳ шудааст, бо 1 моҳи дигар ҳаст. Мегӯям ки патент баравам аввал ман 7 сол 6 сол пеш вазифор шудагӣ будам, фамилия маълиш карда омадагӣ будам. Аммо граница маҳкам карантин нашуда, граница рафтаи будам, инҷо ба пуромадагӣ буд. Лекин ба ё гуфт ки чиста гуфтагӣ буд, да? Просто 2 лица, 1 лица, 2 фамилия гуфт. Я сейчас проверяем, если все чисто, опускаем гуфт, чисто будат. Мана бо сардод омадам Москва, да? Ман мегӯям ҳозир патент кунам мешад, мерафтам. равед патент кунед мешад, яке барояд агар шумо бояд ки справка аз ЗАГСи ҳамон маҳаллаи худатон оварданатон дар кор, то ки ному фамилиятонро иваз кунанд дар он ҷо. Тамом. Вай чӣ худа шумурд апаи азиз, агар мана шумо тамошо дошта бошед, агар бояд ки ҷои зист иқомат ҳамон ЗАГСе ки ҳаст, шумо метриска метиҳад, свидетельство о браке метиҳад, он ҷо меред, як справка метиҳанд ки номаша алиш кардагӣ буд, тамом ҳамон справка оварда ба МВД месупуред. ҳамон МВД чиашро иваз мекунад, базашро иваз мекунад ки ҳар дуин як одам асту номашро иваз кардагӣ аст. алло. ва алейкум ассалом. дар кор ҳамин дар офис шумо нестаст ягон одами холӣ? юрист? барои чӣ? кормо вай шудагӣ, бори уголовни дела шудагӣ. уголовни дела бошад, агар рақамҳоя нависта монед, як бачаак аст, номаш Вадим,
925 077 2021 занг занед гӯед номерота бахтовар дод бисёр бачаи содиқ аст ва маблағам кам мегирад 077 2025 2021 вадим ном дорад мусалмон аст бале майли худоҳофиз алло лабай ва алейкум ассалом бинед паспорта агар шумо проверка кардан хоҳед агар метавонед ки муроҷиати расмӣ кунед метавонед ки ягон пеши ягон милисияи шинос дошта бошед ягон участкови шинос ягон фмси шинос дошта бошед назди онҳо равед онҳо баъзаро дида гуфта ба шумо метавонанд лабай ва алейкум ассалом акаҷон мебахшед як чиро пурсам бахтовар тез пурсед акои бахтовар ман карочи ҳамин ҳози амнистия буд ку запретова барои бесуд запретова хай ҳама запрети ман яла шуда ки ҳама по вопроси миграция рафтам мегӯ запрета яла шуда ки патент кун ҳози ман патентро мекунам гуфтам гуфтам ки регистратсия 7 рӯза кунем гуфтам мери гуфтам бо граница роид мекунам лучи гуфтам ки октябр биёд 3 моҳа мекунем ҳамин октябр бинед ки агар октябр биёяд ман умедворам ки тамдид карда мешавад яъне продлид мешавад прикази 364 приказ ки тамдид карда ки шуд шумо метавонед баъд раведу як регистратсияи дига кунеду муроҷиат кунед началник гуфтмес худаш гуфт ки 1 октябр ба прикази гуфт не аввал ҳоле бинед ки тамдид кунанд агар баъд равед накунед агар наравед ки унҷа мегиранд депортатсия мекунандатона агар тамдид накунанд граница рафта биён мешавад бале майли хоб раҳмат акои бахтовар майли худоҳофиз алло лабай салому алейкум ва алейкум ассалом ҳамин бои квоти гирифтам мо официально кор карсодем 6 ман як кунем ё ҳам то спорем сири чақадақ мебиёд шумо квота гирифтед не гуфтод як кор кунед чизи 6 ман мебиёд я ба мин спесо спори на рвп сварчика ё электрик хеле чи мо официально кор карсодем эшкам 6 ман шуд мешад ё не 6 ман сабақаи кория дар назар доред аввал 6 ман ки шуд баъд според пешки меспорем пешки чӣ фоида спорданатон отказ омад як соли дига баъд ждат мекунед агар як бо отказ биёд як соли ждат мекунед бале худоҳофиз алло алло салому алейкум ва алейкум ассалом خوبی شکر خوی من موی تهران آمدگی ها خب میگراسیون کم داد چی نوشته و خیلی چی میگن کمش کی هیچ گام ندارد چیزی باشد شما کار کردن خواهید اگر میتونید تا 30 سپتامبر برای با پاتنت سپرید میشه همو چی شد چی قرارش کنه و یگان چی مشکلی ندارد سیل ویزه مشکلی ندارد قانون هست روید سپرید تمام بعد یه سوال دیگه هسته که روزی اگر 30 سپتامبر نکنم اگر رجیسترات اگر داشت تمدیدش کنم بعد میتونم با ایسا رجیسترات کنم بله سید رحمت کلام خدا نگهدار باشه خدا حافظ من алло ака ҳамун духтарам ман ага яке бирояд манам маҳкам карданам мемонад не маҳкам намекунад ман дарши шумо навори мана тамошо кунед ман ба шумо ҷавоб додам прямо эфир рафта истодааст чиба прямо эфир баме хоб шудааст алло салому алейкум бародар ва алейкум ассалом бародар ҳами я бародари мо паспорта тоҷикистон алиш кард омад жукоси 27 апрелда
خابیدن اون فامیلی پیشینا برومد خابیدن ابران توجیسان رویش کردن کاغذ سپرافکاش دادن ایرپورتی ژوکووسکی انا گفتن دیم اکتبر تو میتونی با همین با اون فامیلی علیشکدگیت بخیزی بیای همین کاغذ گونکین به دمی ایرپورت نشون که اون میتونه اومده با اون کاغذ بود اگر دویم اکتبر запреташ тамом шавад агар метавонад омада дар ҳамон коғазе ки додагӣ паспорт якмангиш маҳкама димангиш бародари азиз ҳамун шумо худатонро фиреб накунед ҳамун паспорти якумангиш ҳам ҳамин одам аст паспорти дуюмангиш ҳам ҳамин одам аст вай справка лозим нест охи вай справка ҳамҷо навистагӣ аст ки у вас запрещен въезд на территорию Российской Федерации до такого числа гуфта навистагӣ аст майли худоҳофиз алло ассалому алайкум ва алайкум ассалом вақтова бабай Aka Baktova, mən qrajdanin Rusiyam. Mən də oblast Kapskayam, oylama da şahs registrasiyamam. Metona mezvete desköyde. Ne? Har dotun yak joda boşe. Fama. Xo'p. Alo. Barodaron охирон иншалло охирон занга мо ҳозир ҷавоб медиҳам барои ки 1 соат ҳалакай зиёд шуд одамам камтар хастаам мешавад ба ҳар ҳол то рӯзои душанбе боз бо хай ячинимчи бор ҷавобтона мегум алло ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ шукр хоб Sistema Kestraza ipê kuşadayım. Gustan ki şaş olmuşlar. Diye davonça televizyonda yazmışlar ya da spori. Ama ipê onamo sraza operasyon kana kazadayı. Daha sistema oraten sistema ya kvartal şarkı sporen ki gustan ki aşımı operasyon kana ister. Nalog yasalar tonsada zor vermişler. Bu anda ariza ki mahkeme ki bu aytar ipê kuşadayı. Ama бахшиши зиёд бародари азиз ипе ҳамаша гӯш накардам телефонам ба худо мурд инак имрӯза пахши мустақимро иншаалло ба охир мерасонем зеро ки ҳар вақт пахши мустақим мебаромадам 1 соат ба суолҳои шумо ҷавоб медодам албатта шумо хеле ва хеле зиёд ҳастед агар хоҳед агар ман боз дар суолҳое ки шумо ҳозир дода истодаед дар чат ба онҳо ҷавоб гуфта метавонам дар инҷа як негр плс негр нависанд ки то 30 декабра тамдид шуд ё не указ не ки официально ҳоле ҳичи баромадагӣ нест пас аз 30 ё худи 30 аниқ карда мешавад хушрӯз худоидодов гуфтанд ки чихелин гражданство гирем роҳи осонаш кадом аст роҳи осонаш закс аст закс 3 моҳ истеда қалан кардида музанак ами рвп ки гирифтед внж меспоред баъди 8 моҳ внж ки гирифтед бо ягон программа дига кати метавонед ки шумо гражданство гиред чандин нафаро ханда карданд ки мисол ҳозир келиноя аз тоҷикистон тавба тавба хеле накунед хеле ба ҳар ҳол ҳеҷ гап надорад охи аз тоҷикистонам духтар хеле зиёд аст чем як духтари дигар аз дигар минтақа гирифтан аз дигар давлат гирифтан ё худатонро ман аксарият бачаҳоро мебинам як духтароя бачаҳои дуруст гӯем як духтароя мебинам одам як нафраташ мебояд як бачаи зебо мусалмон як духтарое ки мисол як баробари очаш бошад момаш бошад ё ки ягон ранги ҳамон беамако харама гуфтам он духтара гирифтааст худатонро хеле ҳайф накунед баъд хай келиноя мебиёранд ҳозир аллакай ин мисол гуфти рӯзҳо в порядке вишея шудагӣ аст келина мебиёранд ҳатман не ки одамое ки мебиёянд закс кунед ки қонунӣ бошад фақат закси никоҳӣ набошад барои чи ки ман аксарият бисёр одамое дидам ки закс кардагӣ нестанд ҳамхеле як медонед ман намехоҳам шумо мисол ягон таи шумо ба иззати нафсатон расам
мисли як истифода мебаранд, як духтари каса истифода мебаранду сар медиҳанд ва загс ки надоранд ва духтарак бечора ҳеҷ талаб карда наметавонад. Духтарам фарзанди инсон аст, албатта ӯ падару модараш вақте ки ба шумо розигӣ медиҳад, ба шумо равон мекунад, бо сад умед равон мекунад. Ногуфта намонад ки шумоям хоҳар доред, дар оянда духтардор мешавед. барои ҳамин хоҳарои азиз, вақте ки шумо қадами ниҳоӣ мекунед дар ҳаёти мустақилона, шумо як чӣ карда як дида кунед ки ба кӣ баромада истодаед, ҳадди ақал хонангиҳошон раванд, ҳадди ақал ягон забонхат дошта бошад ки агар ман туя талоқ диҳам, фалон кунам, катед нахоҳам зиндагӣ кардан, ман ба ту худхонаю ҷо карда метавам ё ягон маблағе медиҳам ки мисол ту гурусна намемонӣ, ҳамхелӣ дар байни шумо ягон чизе бошад. ман хеле аламам мебиёяд ки баъзе вақт, баъзе не бисёри вақт бачаҳои тоҷик ҳамхеле духтарои худи моро, хоҳарои худи моро ҳамхеле як рӯза, ду рӯза ҳамхеле истифода мебаранду мепартоянд. ин кори мардигарӣ нест, бародарон. Шумо хиёл накунед ки шумо никоҳ кардеду дигар аслан сари шумо ҳамин зино кардан соқит мешавад. дигар худованд дида истодааст, шумо мақсадҳои шумои беҳтару хубтар худованд медонад ва шумо фикр накунед ки мисол тамом ҳамаи фиреб кардед бо ҳамун никоҳи кардаи худ. пеш аз никоҳ кардан худашон медонанд, мардум медонад ки худо медонад, албатта ки худатонам медонед, худоям медонад ки шумо ба кадом мақсад никоҳ карда истодаед. хай як бор дига мегӯм, ягон ҷои аҷибаш нест ки мисол духтара мебиёранд, инҷо вай мекунанд, инҷо никоҳ мекунанд ё туй мекунанд, мегзоранд. дар ин ҷо ягон ҷои аҷибаш нест, зеро ки бисёр бачаҳоям ҳам медонам ки 307 ранги ки скидка рафта истодааст, 307 ягон номаъқулӣ мекунӣ, як лайк мемонӣ, ягон гапат маъқул намешавад, мери дигар ҳамин 307 катӣ. Имран Гаджиев чӣ мешавад нафаҳмидам бародар. Ягон агар саволатон бошад нависед, ман иншаалло ба саволи Имран Гаджиев имрӯз ҷавоб медиҳам ва бо ҳамин ман пахши мустақимро иншаалло ба охир мерасонам. интизорам Имран Гаджиев чӣ навистед, ман надидам. шояд ки дида бошам, дар боло бошад, ман ҳозир поён карда наметавонам. баъд як чизи дигарро гуфта мегузарам. вақте ки бо ягон касе кор мекунед, фарқ надорад документ доред надоред, ҳадди ақал байни ҳамин шумо кати кордиҳанда як договор бошад. Вай ҳамон нависад ки я Иван Дураков обязуюсь, например, такому-то человеку после окончания работы выплатить вот столько денег, дата и подпись. баъд ҳамон хубтараш бо як ҷо яки дигаршта сурати паспорташа сурат гирифта мемонад, копия карда мемонад, хубтар буд. Имран Гаджиев ман боло карда наметавонам. ҳозир ман боло кунам, агар экрани ман меларзад, барои ҳамон хубтараш нависед буд, ё иншаалло худо насиб карда бошад ҳафтаи оянда ба ман занг занед, шояд ки ман ҳафтаи оянда вақту соати прямои эфира дигар кунам. Имран Гаджиев нависад ки ман дипломи тоҷикӣ дорам, бакалавр гирифтагӣ ҳастам, ҳамона чӣ хеле ман гражданство кунам. бародари азиз, дипломи тоҷикӣ дар Русия қариб ки ба кор намеравад. Ягон қонун нест ки агар шумо дипломи тоҷикӣ дошта бошед, шумо метавонед ки гражданство кунед. фақат метавонед ки ба университети давлатӣ даромада магистратура хонед 2 соли дига. вақте ки магистратура дипломаша мегиред, ба метавонед ки амал кунед, РВП мегиред, ВНЖ мегиред, баъд насити русского языка кати гирифта метавонед. чанд борои ҷавоб додам, савол додам ки дар бораи Аки Иззат ягон хабар ҳаст ё нест, илтимос ҷавоб диҳед. дар бораи устоди Иззат ҳамон бояд ки иншаалло ҳамин ҳафта бояд ягон хабар шавад, ё паси панҷара равон мекунанд, ё ки ҷавоб медиҳад. мо аз худованд умед дорем ки ҳарчи зудтар он касро ҷавоб медиҳам, тибқи афви тиллоӣ ки қувваи қонунӣ гирифт, бояд ки афв карда шаванд, зеро ки тамоми зарарҳое ки расонида шудааст, ҳамааш барқарор карда шуд. бародарон, маъзарат металабам аз шумо. боқӣ дар амони худо бошед. худо ҳифзатон кунад то ҳафтаи оянда, рӯзи душанбе. худоҳофиз.